السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته برادران، خواهران و کسانی که این لحظه ما را تماشا میکنید. امیدوارم که هر کجایی که باشین الله مهربان نگهبانتان باشه، پاتون خار نزنه. یک کم پیش یک ویدیوی را تماشا کردم درباره بلاگری سال جنبستی که سال روان گذشته است. میده دو طرح انتخاب کردین، از زنها و از مردها. این صورت زن، این صورت مرد. زنش راستی یکم بار دیده استم، نامشم نمیدونم چیه، او چی کانتنت داره نمیدونم چیه، کجا در صحیفه داره نمیدونم چیه. مسئله انا غالب شو، غالب مصیف خطا نکنم، خیلی کانتنت های خوب داره، بد نیست، به نهایت خوبه. اما من یک مینوسی کاری اساسیت بلوگر را گفتم میتونم که همین سروکوادیت، یعنی همین را در برامت گپ زد، اگه بختیار نام داره بفکرم، هم نام گوش کن. اگر همین ویدیو را گوش کنی، مینوسی کاری شما همیه که برو واردین دو نفر، یک زن یک مرد در همون طلپه، مقصد خودی به خودی گفته یعنی که فلانچه دا آوازدین، 3 نفر واریانت، یک تاش انتخاب شد. نه، انا می‌بینی کلان های تمبولی در همونجا اگه که آواز شنیده نمیشه، مثل میگی اگه توی باشه چی باشه وغیره شغر دود. شما باید یک چیز میکردین، همه چیزا ما حاضر برای شما میآموزونم. در 11 ماهی که گذشت رفت، значит شما خواب بودین. اگر بیدار میشدین یگان خیلی تغییر نیست، پروستا گفتم درستان یاد میتیم. او یک برادر گفت که سوال دادشون که بلوگرها باید مکتب داشته باشن یا نه؟ بله، باید داشته باشن. هر یک مقصد همه بلوگرها دا باید مکتب باشه، باید در اونجا درس آموخته شود. کدومی که مقصد چی کانتنت کردنش نمیدونه، باید که اونا رو بگن که کانتنت این ترین اینجاش در خطای باید این طریق کنی. باید مکتب حتمی باید یک جو باشه که انا راس اساسیت هست، نالوگ میگیره، تودا سودا هست. باید که همه چیزام تشکیل شود. از نگاه ما باید کمبودی بلوگرها را در همونجا بگوان. شرط نیست یک روز مایلیس کنی همه بروا. باید که هر یک کس خودش بکارش ده رفته کمبودیش اصلاح کرده آمدن گیره. مسئله اساسی 11 ماهی که گذشته رفته، بلوگ خودش چیه؟ حاضر یک برادر در همونجا سوال دادم، بلوگر بوده است، میگه بلوگر خودش چیه؟ ایسنا نگاه دوره، اوسنا نگاه دوره. میگه که من تریم از بلوگرم، چی گفتنش نمیدونه. بخدا همه ویدیو روزی خودش تکرار تماشا کنه، بخدا عیبه، شرمندگی. خب مسئله اساسی که نقطه نظر برای یکایک بلوگرها و برای اساسیت بلوگرها ما میخواهم برسانم، مینوسی کمبودی شما همیه که مرا اویلیک بتین، تمام ما کارو برو پیش بردن گیرم. خب حضرتان نگاه کنین، 11 ماهی که سری پس شد گذشت رفت، در 11 ماه باید که انا همین چخلی که قید کرده گذشتم، بلوگر خودش ای بلوگ کردن بلوگر میشه. مثلا میگیریم انا در همین 11 ماه اگر در شهر دوشنبه اینترویو میگرفتن که سمی لوچ بلوگر کیه، مثال میگذشتن در قرغانتپه، خاتلون، کولوب، یوون، даже در مسکو، در سن پتربورگ پوری بلوگر روزی همه پشتی بلوگر شدگی. کی جای دیگه بیکار میبینی بلوگر شدگی. از اون جمله خودم من بیکارم، میتونم بلوگر شم. مقصد انا شوتکا بود جوش البته. مقصد که باید که شما کانتنت جمع کردین، از مردم اینترویو میگرفتین که سمی لوچ بلوگر برای کدام ساحه خوبه که منفعتش برای کی بسیارتر میرسه در جامعه، از خورد تا کلان کی گوشو تماشاش میکنه. مقصد همون کس ده انتخاب کنن، یعنی بلوگرها را همون جایزه شای چیز شای من نمیدونم چی دادن شما، همون را باید که مردم انتخاب کنن، نه اینکه 3-4 نفره که مابین اختان لا تو بگی میدالا برا تری نمیشه. باید که مردم ایره انتخاب کنه. باید که در مقصد حدی اقل میگیریم 1 ماه 2 ماه پیش باید که شما کانتنت جمع کردین، در یک جمعه موندین. مقصد هم ما میدیدیم، هم شما میدیدین، هم بلوگرها میدید، همه میدید فکری مردم چیه، مردم برای بلوگرها چی گفته سای. даже میتونین سپیسکا میکردین اون بلوگرها را که صورتش هم خیلی مونتاژ نمیموندی، همین بلوگر را میشناسی، همین بلوگر تو گوش میکنی، اویدی همین بلوگر تو چی گفتنی هستی، بلوگری سال شوه تو به همین آواز میتی یا نه. اینی تری باید جمع میکردین محصولات اینی خیلی جمع میشید، میروای میشید. ولی ویدیویی که ما دیدم در همین سامانه ها، در سامانه یوتیوب تا آخرش 19 مینوت بوده تماشا کردم، باور که 19 مینوت پروستا پاپوس دای یگان خیلی تیاری بینی نیست. همه چیز همه خواه خستیان یک 50 آوه در رو کشیدیانو خستیان رفتیان.
камакияш қатӣ. Тамом. Ба худо ягон тайёрибинӣ надорен. Валлоҳи биллоҳи таллоҳи бе тайёрӣ шумо блогери сол карден. Гапҳои ма маънои ӯра надорад ки ма против шумоям. Ма миллатма дӯст медорам. Ҳамаи шуморо дӯсту эҳтиром медорам. барои ҳар яки шумо ман мемурам зинда мешам. Ман мехоҳам камбудии шуморо бирасонам. хоб бояд ки аз нигоҳи ма ҳамчун нимча блогер бояд ки ҳама чиз мешуд. бачаина мара занг мезадӣ дар территориями районам видео мекардам, ай мардум интервью мегирифтам ки мақсад фалонча блогера мешиносӣ, ҳамира ояндаи мақсад 2024 кансовкаша блогери сол кинем чӣ фикр дорен, ҳами контентҳои ҳами одама шумо тамошо мекунен чӣ манфиат мегирен, чӣ фоида мегирен, оиди ҳами шумо чӣ фикри шахсӣ дорен ва фикри ҷомеавӣ дорен. ин тари саволо мешуд. Агар ҳаму запса чотка карда ясна карда монтаж карда мемонден як телевизори калонда бигем ҳамуҷа экран запис мешид, мақсад мардум медид. мақсади овоздиҳӣ ай мардум ай ҳами блогер худаш боз ҳам мегӯм ки ай блогер бе подписчик ҳеч ка нест. блогера мардум гӯш мекуна, мардум тамошо мекуна, мардум эҳтиромш мекуна. агар ҳоз як видео куна, як моҳ подряд видео куна, ҳеч ка лайкш намона, ҳеч ка подписатсияш накуна, ҳеч ка комментария нанависа, ҳеч ка просмотр нагира, ӯ намекуна дига ҳамун корша. тамошош ки доран значит кардестай ҳамун кора. пас овоздиҳӣ ҳаққи кияй? ҳаққи тамошобинандаҳо, яъне ҳаққи тамошобинон. хоб ан ҳамин чизора хоҳиш мекунам аки Бахтиёр ҳамин чизора нуқтаи назара ба назар бигӣ. хоб мега ки агар 100 дона бошӣ аз як нодон бипурс, занг бизан, ҳамсоҳбат мешавем иншоалло. ана ҳамин чизора майлаша ки сол гузашт, соли оянда ҳамин чиза ҳатман кардан дар корай. хоб тамошобинони азизи муҳтарам, шумо чӣ фикр дорен оиди ҳамин масъала? ҳатман комментария бинависонен. як дона лайки бепула дареғ надорен, чунки сум намехӯра ва ба ёру дӯстон ба 10 нафар поделитсаш камта прямой ватсап да поделитса ку бовар ку рафтан бигира. ақл дора не тамизи видео просмотр гирифтан мегира. просто ҳамин чиза ман мехоҳам ки одилона боша. мардум интихоб дошта боша, яъне ҳар як тамошобин, ҳар як шаҳрванд бигем интихоб дошта боша ки киро блогери сол куна. ҳаминҷаш хандоварае ки се тараф ровардиян, яташ ино мега, яташ ино мега, хаяташ ҳамуро гуфтаистай гирифтан, тамом худаш салом каисай бу мақсад гирифтан як чизаш додан. гап да ӯ чиз нест. гап да ие ки миравои моро тамошо мекунанд, миравои моро гӯш мекунанд. оиди мо баъд мегӯян ки ина мақсад надоран культура, надоран тарзи гапзанӣ мега. ҳамун комментариҳоро аз бихонен мега ки ягон тап гап зада наметонен. ба худо қасам ҳамин камерачӣ наметонам ки буд маладес саволои чотка додесай, да ҳамун савол ҷавоб дода наметона ку чӣ мега. охи ҷавоб дода наметонӣ бигӯ ки оддӣ карда бифаҳмон савола, вариантош қатӣ бифаҳмон, тамом мефаҳмонанад. наметонӣ ҷавоб дода бигӯ намедонам. чемай нодониста хаб истодана бовар ку ҳамин чемай гап задана ҳамун нодониста хаб кардан афзалтар аст, хуб аст. вақте ки намедонӣ просто так лапта меҷумонӣ, чизе ки мақсад моментально меоя гап мезанӣ, ӯ аллакай бефаросатира нишон мета, бетарбиявира нишон мета, бемаданиятира, ай ҳама асос бесаводира. ҳамин чиз барои мо дар корай. мақсад нигаҳ мекунад ки оҳ ҳамин бе ягон хе таърифи вайш ҳамин як блогере ки мақсад мегем аз дигар кишвар боша, ҳаму ҳозир ҳамаи шумо да меброя. мега ки яма аз ҳами шумо болом, аз гапзанитонам мега, аз фаҳмиштонам. кӯшиш кунен як чизеро контент биброрен ки мақсад нам видеоро бироварден бо бемонтаж гуфта мондай. хатоай, сарупо хатоай, аз замин то осмон хатоай. манам хе дӯстони азиз, ҷами кам наворои хуб ҳамн майлис байлисотона сёмка мекард. ҳоҷи дӯстмурод буд. ҳоҷи дӯстмурод хубай мақсад корборуш. просто камерачӣ зур буд, саволот зур буду, на ки качествои видео қасоз набуд, аз ҳисоби вағар чағар. баъд мақсад ҳам блогерҳо да саволам ҷавоб дода натонистанд мутаассифона. албатта мутаассиф аст, мутаассиф мемона. и маъноеро дорад ки бесаводен ё ки бесаводем. тамом. манам хе дӯстони азиз, оянда да иншоаллоҳ ки исправит мекунен. бобои қанда бояд файро мекарден. ӯ ҳам як блогери солхӯрдай зиқ меша. охи ҳеч корш намекардам, бекор хонада ховай.
خب یک فریادش میکردین و هم چهار تا چقچق میکردین ترس نمیشید اوخی و چوه من فریاد نکردین اوخی میرفتم چهار تا گپ میزدیم. خدا نگهبانتان. همیشه سربلند و خانه آباد باشین. یگان کس از گفای ما اگر رنجیده باشه هزاران بار عذر زیاد چی کم بوده که باشه زنگ بزنین اصلاح میکنیم. اگر نمری ما در کار باشه در شبکه پروفیل هسته واتساپ. خدا نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تاجیکستان عزیزمان با پیش. یک جهت خوبه. یک مقصد یک چیزی که باشه بلوگرها را مقصد سرجم کنه کمبودیاشون را اصلاح کنه این البته را 100% خوبه. پروست کوشش کنین خطاگی ها را دور کنین از خطاگی ها امین باشین. همین وقتی که ویدیو را سیانکا میکنین خودتون تماشا نکنین. وقتی خودت تماشا کردی کیف میکنی. یک بی‌غرض البته تماشا کنه مینوسی کار تا گپ میزنه بی‌غرض. منم خیلی دوستان عزیز الله مهربان نگهبانتان باشه. همتون دوست می‌دارم، همتون احترام میکنم. البته را انشالله که سالی که میآید بلاگری سال با مردم یعنی با هر یک شخصی که تماشابین پادپیسچی حق داره که گپ زنه. مقصد همین گفتی ما منین ما قطعی برین هر شهر و ناحیه ویدیو کنین بلاگ چک کنین بعد بلاگ کنین بعد ببرورین مردم چیکار کنه تماشاش کنه. خدا نگهبانتان. سربلند و خانه آباد باشین.